Hello, Hi, pagpagkanta Father. kayo, Eucharistia Dangdangay. Eucharistia ana santuan, taraon bibiyag ganay langitan, sagot ka ti Diyos sa naing daklan, sakramento ama kay salakan, Eucharistia na santuan, taraon kaya na Diyosan. Dangdang ay sidong ilaw, insinalidong maay, kasken ni Maria yaman to'y, ken Jesus sa tulog to'y. Eucharistia, panagyaman, iti parabot ti Diyos sa di mabilang, parikukwen muli dahin tayiraman, italek tayo ti biyakin masagbayan. Eucharistia na santuan, taraon tayo na Diyosan. Dangdang ay sinong ilay, insinalidong maay, kasken ni Maria yaman to'y, ken Jesus sa tulog to'y. Eucharistia, intay rambakan, sakripisyo ni Jesus makaisalakan, ipapatay na ken panagungan, dagiti basbasol tayin na pinakawan. Eucharistia na santuan, taraon bayan na Diyosan. Dangdang ay sinong ilay, insinalidong maay, kasken ni Maria yaman to'y, ken Jesus sa tulog to'y. Dangdang ay sinong ilay, insinalidong maay, kasken ni Maria yaman to'y, ken Jesus sa tulog to'y. Kasken ni Maria yaman to'y, ken Jesus sa tulog to'y, ken Jesus sa tulog to'y. Thank you and God bless. You're welcome, Father, and God bless you too.